skinut ću dres pa trči 2 kruga po atletskoj stazi. Na drugi žuti karton i posljedično crveni, pa opet bude trka u minima, što se to napravio. Pa ne, mislim, ja sam bio ubeđen da je offside. Bio sam metar od gol crte i jednog odbranbenog igrača pored mene. Možda čak i Mića prije toga isto mogu biti u offside-u. Do sad dao sam 3 asistencije na večitom derbiju, falio mi taj gol i stvarno sam, kad sam došao u Zvezdu sam si rekao to bi bio sjajan moment ako mogu da postignem gol u derbiju, jer desilo se to. I iz tog razloga nisam htio da imam neku pretjeranu reakciju, jer ako ti vrati sudija poništi gol, onda je to kao nož u srce, malo te psihički ubije. Tako da sam strpljivo sačekao da je sudija pokazao na delu tačke, da smo znali da vodimo.